Gary Heidnik-a hi November ni somni pani kumsang khazakwa somli pathuma East Lake Ohio USA Michael Heidnik-a le Ellen Heidnik te inkara alo pianga unaw mi pa pani ni in anaw hi teria ani anu le apate hi kumsang khazakwa somli paruka anin trena Heidnik te unaw hi anu bula kumli chungan chenga anu hian apale anu homten anen kol chunzom ani anua ama Heidnikan asoile danin apa Michael hian asaisana sa thin hle puitling ani nu thleng hian azun ala che thin awangin apa chuan remchang ala in Heidnik azun che khum puan te chu arum tuk vera an then om te mu thei tur kherin a phautir ta thin ani apa Michael ero chuan hengpu na te hi apha fai vek thung skula po Heidnik hian thian kom lovin ama in achetla thina nikhat chu azir pui me che pakhat hian homework tm Gary ti in azota Heidnik chuan vinle tin ama lo betu chu bengam tur ani lo zia lo hril zek ani Heidnik hi alupian na lo lutuk awangin cheinom na atok na sa hle a achan chu anau pan laya thingkung atanga atlak na ni in an soi zirna lama ve thung chuan ati tha thei hle a IQ score po za somli pariat ngot ni in chu mi big highly gifted kan ti te chau ina an score thei ani apa Michaela norlui na awangin kumsom pali ani in defunct Staunton Military Academy Staunton Virginia aluta mase graduate lovin abansan le ani public high school alut le in he school po hi achuasan le a kumsom pasari ani in US Army azoma thasom pathum chung US Army a hian atang man ani sipei training azo nu in military police specialist na adila ma se nol ani San Antonio Texas damdoi lamzir turin tir ani le a medical training an nei chung hian ati tha thei le asoi ani ama ero chu San Antonio a hian omrei lovin 46th Army Surgical Hospital Landstuhl West Germany a transfer ani a kumsang khazakwa somruk pani August thla atangin luna zoi khomu fialo le luak chuak anei thana damdoi ina an neurologist chuan gastroenteritis natna le rilulama chian lo na anei ni in asoi kumsang khazakwa somruk pani October thla khan Philadelphia Pennsylvania Military Hospital transfer ani a chuta chuan schizoid personality disorder anei ti mu chu ani mingleona nei lovin military service atanga discharge ani a sipei atanga aban nu reivak lova licensed practical nurse na thokin University of Pennsylvania a inziak luta ma se semester khat azir nu in abansan le ani Veteran Administration Hospital Coatesville na thokle in attendance chiat awangin le damlo telaka anung changmoi lo awangin ban ani a kumsang khajakwa somruk pani August atanga anman ma kumsang khajakwa somriat pasari March inkar chung zong psychiatric hospital alu chuak deuh reng mai voisom pathum lai henghun chung hian intha atum man ani kumsang khajakwa somsari parukhan a in lu anei tupa aka nu in mi soisak le dan lova pistol kol thuboya man ani a kumsang khajakwa somriat paruka anu puilui beti soisak le thu pongsual thuboya man ani le a kumsang khajakwa somriat paruk November ni somni panga a Josephine Rivera I Rubovin 3520 North Marshall Street North Philadelphia a in basement
khuar khuru ma a hrenga kumsang khat zakwa somriat pasari January thla lo thlen meu chuan midum hmeichhia pali ngot a hreng betto ani heng a hmeichhe hren te hi soisain apong sual bok thina source then khatin atarlan dan chuan a hmeichhe hren pakhat Sandra Lindsay iruang chu achandara uicho ne na cho polin ami man dang te eitur atan apethin ani Heidnik-a hian ami hren te hi China phur betin electric mangin asok thina ami hren zinga meiche pakhat Deborah Dudley chu electric sok tur lovin aboral nge ataksa hi Pine Barrens New Jersey a peini in ansoi kumsang khat zakwa somriat pasari January ni som pariata Jacqueline Askins iru rubole in heng hun lai hian Askins hi kumsom pariat mi chau ni in Heidnik-a victim te zinga na pangber ni in ansoi kumsang ni som pariat meninga khan special report Gary Heidnik House of Horrors 30 years later ti chu TV a pek chuani in ami ren to Askins si an koma chuta soidan chuan Heidnik-a hian an kadak te pachar betin an bengko te screwdriver mangin avitlom thin ni in asoi March ni som ni pathum kumsang khat zakwa somriat pasari khan ami manjing ami riverai puinain akne sadam si an rubova riverai chuan Heidnik-a chu achung ta tlo lok phal sak turin angena chu Heidnik-a chuan lo phal sakin riverai chu achung ta mutur chuan a hruaya gas station a chuan chuktirin chuta chuan alo let le anga tur thu a hrila riverai chuan block ni vel kea akal nu in 911 a call ta alo thang tu officer te chuan chu call chu bo zui ngalin Heidnik-a chu gas station a chuan an manta ani Heidnik-a an man rual hian a thian pa Seriel Brown a po an mantela police te chuan Brown chu kota Heidnik-a laka a testify chuan dollar sanga chau choya beila an chhuwa tur thu an hrila Brown chu in puangin Heidnik-a basement a Lindsay thi lai le Heidnik-an Lindsay taksa a chan som lai in a umve thu a soita a an mana tanga reilote kumsang khat zakwa somriat pasari April thla khan a jail sela Heidnik-a chu mani in khailum atuma ma se athi ma in an chan chuak manani trial an nei lai hian Heidnik-a chuan a in chu alu atan tirin chung hmei chatang te chu an lo omsa to ni in judge ma chuan asoya Charles Peruto Jr an he trial a hian Heidnik-a chu din sakin jury ta ma chuan Heidnik-a chu middle rubuai le athil ti omzia hello ni in asoya ama ero chu prosecutor team leader Charles F Gallagher chuan United Church of the Ministers of God koran puisa dollar sang khat zanga lek atanga tam tham taka puisa apei pung thei chu athlok buai lo zia le athil ti a hriat chian zia fi nan alo mang ve thung kumsang khat zakwa somriat le pariat July ni khat khan first degree murder thiam lo chanthir ni in courtin thiturin na chung thu arel saka State Correctional Institution Pittsburgh a hren ani kumsang khat zakwa somkwa pasari khan afanu magazine Davidsoni le anu puilui Betty Heidnik te chuan Federal Court Eastern District of Pennsylvania thitura achung thu rel sakto chu sut le turin an nge na ama ero chu kumhi chung kota an ngei tu ho nu in July ni thum kumsang khat zakwa somkwa pakwa khan US District Court Eastern District of Pennsylvania chuan thu top siamin Heidnik-a chu lethal injection mangin July ni ruk
kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan State Correctional Institution Rockview Belfont Pennsylvania ti hlum ani aruang hi halral ni in kumsang ni somni pakhat thleng hian Commonwealth of Pennsylvania in death penalty an kalpui le nu a death penalty manga an ti hlum pathumna ani